nakutangirira kandi kushimira program yitu amagara no kubaje wasiboto kwe kandi mukama witu Yesu asimwe amazina atwireshira tuyaba mukama kandi program eji nebi amagara twegera mu ebintu byinje kwatena amagara gitu n'imibiri yitu na nebiceme gukora kugira ngo amagara gitu gagume gariji Elizoba tagira umugisha kandi atayise umushaho kurwo Muharo Mission Hospital omushaho gunamanya ka Dr. Arnold Amanya kandi Elizoba naija kwa nagamba nitwe aha kujwa wabo inenda kandi yahikire omeza shatuga muheru ningora cye kuzara konka okatanuka kujwa Elizoba nja kwenda kutogesaho aza kutugambira bwe kintu kecho nicobaho kandi cyakubaho ubundo kakora ki nyenda twari umugisha gutumwakire rero tubasegumza mu na program Dr. twakushimirira inyanakira ndabikanisa program amen yebare kunyakira ngo utosha okunyakira amina yes so nyenda twari umugisha gutushabe mukama kandi basegumza mu na program mukama wito murungi tukusima habwerizoba tukusima mukama na habwa program eji nitushaba mukama ngo turakora umwanya ugu bibase kwimsizina lyawe bibase kugira ubyahwera twaza kuhendera mukama hagira amagara gahindurwa rero izina lyawe rukwera rimbisuwe iwe Yesu Kristo mukama wetu amina yes so program eji nebeho burizoba buzumutaka cebwa ugogoro kwanza kusira gatanu shashatu zeciro kandi repeat nebeho akasheshe shahina so wagire cyo missing ninga program yone kakufe umwana naba yakuzire umwana wamuzara ntubasa kumureberera ifate muteko mu incubator ningo umwe tanga no kumutekamo umwana aba yakuzire sago so umchara wena kakujwa kumeza shatuga muheru aho ntfayo munonga abo ko umchara wena kakujwa maybe ngomeza shatuga kubanza ubunda basa kibasa mutamurukira kubuzo bw'amani mkogo umchara rukujo meza shatuga muhera genda abo kujo ko no kwita ibyo niyo turi kwita obstetric emergency or obstetric hemorrhage umchara wena rukuba inenda akajwa toshimirire ko banoje cyo kubanza cyapyo na wabo inenda apana toshimire ko banoje konka wari beshaga mayijo meza shatuga muhero icyo nkibanze manyisango ari cyikindu bacita antepartum hemorrhage antepartum cyo manyisambo waje shagama okuno kuje shagama okwameza shatuga muhero ninga around 28 weeks konka eshagama ejo ne basa kwija ejo nubwo buryo murebo ryo noza kuzara kasho mwana atakarugera muwareba waje bero okona konti kutwara nko kujwa wahen umeza shatuga muhero so ibyo nbyo kwenda gamba aboko bejo ni emergency ndijitwara nki emergency umchara yatandika kujwa umeza shatuga muhero wabo tarstede umwana nafa ingaro mchana korochi afa so nico kweba ninja tukiganireho turebe ibindi byakubasa kwembekiretaho then tuganire turebe twakubasa kucirinda okay so umchara wena kakuba inenda ameza shatuga heru nebintu bishatu imironde mingi ebikuretaho umuntu kujwa enda yayikiza meza shatu konkata kaziri so of course ko kwesa kuzara kujonto expecting nojo hokache then shagame koma konko mwana yatakarigera yo kajwa cyo sangu botashimirire ko nachi kujwa tumaze cha byona ecyayi mecho umwana kakweza kurgayo ecyayi manjo cyane kwancu korachi cyo mukuratera konka imirundi mingi iki cyanyuma ni kirgayo ni separating kirgayo kikuba kikwasare amunwa sorry nyinenda kikuba kikwasare then kirgayo kirkara umwana atakakozere ki umwana atakashuhire umwana atakazirwe nango takagizere nabisha icyanyuma cyo kikorake icyanyuma cyo kirgayo umurujungu cyo twakwita placenta abruption ninga abruption placenta icyanyuma cyo kirgayo ibisha bitakizere icyanyuma cyo kirgayo umwana atakazire abo kubije cyanyuma kukikurgayo umwana atakazirwe kimanyisango cyanyuma cyo kiri ujike cyanyuma cyo kuhereza umwana yo kurya umwisyo n'ibindi so kukikurgayo umwana atakazirwe aho nicyoreka ngo umwana ubwo abaza gukora ki utarutonda ira nakurgayo aruhire ninga wahirwa umwana arige yafire
wahirwa sorry wahirwa arige yaruhire munonga. Okay. Yes wahirwa umwana arige yaruhire munonga konke mirundi mingi umwana narige yafire. Oh no. So icyo cyanyuma nshiragayo so hari ibintu bikoreta hejo cyanyuma kurgayo n'ibintu bingi abo kuba icyanyuma cyo cyenyine ikikukiretera cyargayo bwire bwacu butakikire. It is really unknown tukumanya ko ngaho risk factors abacara bo kuba bari yarutezo urukureba ngo abo kuba bari yarutezo kureba ngo icyo cyanyuma cyargayo bucerkare cyo kubanza cyarabyona advanced maternal age waza imyaka 35 yitugambaho no yongera yahigura n'ubo ryarutezo ko kuze n'ubo ryarutezo ko ku you know ko cyanyuma kurgayo kare. Chindi is ikibapeta multiparity inditano no kweyongerayo inditano ozire mirundi 5. Yes ozire mirundi 5 ajengo jinenda yo ya gatano no kweyongerayo abo ryarutezo rwana hari abacara bwo bine pressure yo mbacara benda nigite kweta preeclampsia ninga pressure ndije abo no ryarutezo rwo koraje rwo ku you know kwicicanyuma kuseparatinga ucerekare inga bacara bukuresa babinenda abo nabo bari yarutezo cyanyuma kushobora gucika separating kikargayo ucerekare haza akajwa. Hata abamwe abandi umuntu ariko bayina barongo ninga yinenda yakayina abana bashatu bana batanu izesha ngumchana nabona abayi ari ha risky ije cyanyuma kurgayo ucerekare njo kurebera ngo ko kujante nento abacara ntubatandara ntuba grading atujyango high risk mother ninge watora high risk mother so umuntu ariko bayazire indi itano no kwiyongerayo ngo umucara atakushanana no ariko barashigija comment kureba bajengo mu cyarogo ayina barongo takushanana no muntu ayino mwana umumunda so kwanda ntumangu is a risk nzo basakora cyangwa basakorwa so icyo cyanyuma kutseparatinga umuntu utandika kujo tanga ku breedinga umuntu ashasha no shasha munonga deno o breedinga so wabo tirukanjire ahirwaro no jo munonga shagame kurgamo umwana wahirwa ija abaruhire konko mwana none minje na fero munda ingomuzara ahire munonga nanyenda kuza hari hecho wajangwa wabo tirukanjire mu rwaro umuntu nabayine window erikwingana kuihawaiza kurebeshaga major let's say because cyanyuma cyarugayo I'm imagining cyurugayo ni emergency dakika 30 kuiha cyarugaho no inenke shaha no inobwire kwingana cye kugira ngo wakutaragaza kwiko mu irwaro ubundi nana ninzo mu harondo kuruga kabiyanda uruharondo reke nza kabiyanda health center for bambaza kushemeza I mean yeah sure. So hati njeresha gama harho ubutandika kurgayo mbora ukareba kashagama kije aho nje bacyakoherezaho akajishaka cyato nje bacabiri late uzimaze manje basako hareti so wabo rya hirwaro rero kuri hihi rero kubasha kushemeza health center for ningirwaro ryona private rwaza kushemeza uzimazima kikabiri nje nango uyukanjereho abo kuba twaceta obstetric emergency kandi umuntu ogwe naryo kushemeza apana arakusindika okushemeza vuga ko umuntu we cyanyume cya separatinga nikirjera ko kwisha uri umuntu wa breedinga wanshanga hirwaro nishamanza nkureba umukazi uryota ariko ku breedinga bakamureta ari umushoka ngo tarakoreke tarashemeza ubu tarasindike mwana no mushemeza okay ko ngaro kwisha stable kija kashagama kija kanubwe kakatandika tukuteka umuskani ninga in fact eche cyanyuma kuseparatinga it is a clinical diagnosis tumahisa kitokwetenga na scan ngo banze waza kureba ngo gwe cyanyuma cyakora separating umuntu mucebera mukwata yibondo naza na gutero rwari na shasha so ubereye mango gumuntu yakora
yabona abruption placenta ningeshaga cyanyuma cyakora cyargayo hati nobazamo oreba akinguza kumutwariraho mu theater umwana umuntu arije ningatarije umukazi warije ningatakozereke tarije kurga ariyo wiro mu cyaro buyampicaraho kwikakira kigwe expecting ngo naza kusindika umwana ogwo haro kireje abwo haro gushanga mu cyara kije akaje ngo yabanazubwija yija rinka a centimeter 2 uko gwe mazuma yije shagamere kwija hona ho kuza kwicara centimeter 10 buzuma hona wetajwa kafa Kongata nkukuburuza ataho no yuruka umutwara mu theater chance jano chezo umuntu ine toto abrupt ucyarigera y'icumwe ningo ucyasigara hokaje bombe no baha bona abo kusindika naki okusindika decision yo gukora kusindika umwana nirigera mwana umuntu kwari umukazo kwari kandi nana time period eyo kurgaho eyo yagati yo kusindika ayagati ya decision yo wakora muna no kuzarongo mwana for example wije mu cyana ishagana we yatandika ne cyabuze amacwane cyanyuma cyargaho ariya centimeters 9 umuntu wagurkiza umwana washanga umwana arije umutima no guteraje ne cyabuze umeshaga millionaire umutima no guteraje ariya centimeters za mwenda centimeter mwenda chimaise umuntu agwanye nenda gwigwire cyitu ngabashaho jango nasindika umwana konka okongerera kacahari yecho cyo kikoretere cyanyuma cyacweka because twarebe kikorete wajo n'icyanyuma kurgayo konka kikorete cyanyuma cyargayo cyo niki ari cyo kwanza cyabiyona orrera mukamo kuyatwangire akatanga to different kugira ngo umwana ubwo ari umunda nabasa ko bayinorera rugufu kugira ngo atandike ko hindrati ruchweke integereza nige kibar kwita short code ruchweke ikindi no wambuze cyo cyubuzo umucyaro ko bayininga pressure yumba cyane nige kibar kwita preeclampsia MC yabo nebe mu kibar kwita spasms like nene kangarana reka icyanyuma cishemerire ko banecoza ya ari nenda nenda teji icyanyuma cishemerire ko bancoza umwanya gwacu gushimira ko banjoza konka cyazo umwanya ugundi gutishashimira ko banjozaho na munonga cyayira hansi amuntu wagwanye nenda cyo kwenda kwira hansi n'umugwanye nenda oyenda ke kwijane gumiza munekura kegumza munekura cyagum ati cija kugira ngo yagumane kora yabampango bijace shanke cyabambuka kitagukaho ati kija cha shanke cyatagukaho ijemesere kubereho a bleeding ingace kwenda kwaza kushobora je kugira ngo placenta previa and budget low lying placenta low lying njimanyisa ngo icyanyuma cyazo umwanya gwa hansi wanonda kushohora urikuza kwirira umunagwanye neza haza he cyanyuma tshobora kwa nkora cyo chemye kwirira kuno yeruguru wayindegereza so hati enda kegumane kora umwana yagumana akora nyine enda yagumane hango ha njimanyisa ngo cyaguma James yagumane feeling ane banje icyanyuma kiye kwasiza ishayo no bupsumbwisha butaguka so orebesha gama yakora cyo yazahanze cyo bakwita placenta previa so placenta previa ninge cyanyuma kuza ahanze munonga icukuceretaho tutukoraki tukucumanya konka hariho theory iri kugira ngo icyanyuma mu ncikere cyango nkomba aha bishuma hanze mbiyo kugaraka ko no yahigura muri nyenenda ibyo ko gwacura ne theory so icyo nacyo kiri konka igize cyahebyo ni baso butatu yamba munonga konka ntwenda kumanya ngo nojwa wayintegereza so har konka ina abantu bari yaruteze obviously hati ngo umuntu uri kuba yashimizibwe hemeronde minji ko tukubandishemeza tushara tushara muri nyenenda na necanye cyo kureba tikwenda ahantu hashabirire nikireba ahantu ho yose no shaki tahanyo tinda koreke tindazo kiza ahantu hari kirine ni wonono ndoza ahantu hari kirine hato mu kuronda ahantu hari kirine cishuma ngai shuma hanze
hihi no muno gwanyenda abokuba ejeje placenta previa kiri mu grades nchibasa kwisha chweke complete no muno gwaje gwanyenda aho mwana takabasa gukora takabasa kuraba ingiki kweta complete placenta previa takabasa kuraba konka nakura of course umwana nakuraje then abacharo of course abazire hemeronde abine enda yakatano no gakahiguru cyo muri yatezo abachara abemyaka 35 gakahiguru so wano gendo ni myaka 35 gakahiguru making sure ngo nakumanya ningo mushaho era yakoraje wow Dr. Nanisha watso kachomka humuro twargayo inishin tinkwenda kubuza placenta previa echanyi mukushuma hansi chikazomanya gutarugo yes oya Revival TV kandi urukize Revival Radio amagara mbwijire team program amagara no kubaje omushaho narwo Murara Mission Hospital kandi ari natwegeza hakujwa wabo yo meza ashatuga hamheru na niki kubasa kukireta katumire hotakarga Revival TV amagara mbwijire Umurebe wa Revival TV ni kwanjurira Revival TV Santa omugabozi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas egi noenda kumunyamugisha okwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabozi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabozi yaragara mu studios bani okubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuza ebuzo na program zeitu nangwa n'abahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura rebera abanyamwinji kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukime bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi Singura na Amity. Oh yes, this Christmas, Amity, the leading real estate dealers in Imbara City, in partnership with Simba Automotives, are giving you a chance to win yourself a titled plot of land, brand new motorcycle, and a fully paid trip for two to Dubai. Oh yes! Buy a plot of land or pay your outstanding balance and enter the draw. Everyone can participate. To enter the draw, pay 5,000 shillings using Airtel Money. Dial star 185 star 9 star 43 74780 hash or use MTN Mobile Money. Dial star 165 star 3 star 73 3758 hash and automatically enter the draw. The more you pay, the higher your chances of winning. Winners will be contacted on 0200 902898. Participation is open to only persons aged 18 years and above. Singura na Amity promotion is Amity giving back to our customers. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda. Obo turukuzaguza mazaro ga mukama w'Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe 2024 Banira Accessories tutengera kuraba muje omusinguzi kana magara marungi tongera kurabara ombirebi nabwo abashuma nabambuzi nibabyeje unisa kutware byawe niyo shonga habwaci oine kwija okeje nusobuhereza bwaitu ahabeyi nunje munonga ababanira obwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga bine alarm cameras zete serene cameras, smart hybrid 5 megapixels cameras, PTZ cameras, DVR cameras, eza 2 megapixels na 5 megapixels, hard disks, bine na za cameras izindi, ziri kuzabikondo bya sora, nebyo amashanyarazi, kandi cyo mutano, kamera zikuzabikondo, ziba zigitsuriho wifi, na internet, bagigita simu yawe yo mu ngaro, kandi obwo rikosa memory card, bine byo mebikubara senti, hariyo wa bank, sako, nangwa no bukwate motoka yawe, wete tracking devices nibaburiyo, bashanja office
zabe nkuru ezikushanga omurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumushanje mukaga 81 nari no tumushanje 5 igura account o saving mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangurebera abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutarugumuna kazano kwehangurebera abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutarugumuna kanana zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho kansako okurugebero 20 y'ukwezi kwa mwenda okustebero 20 y'ukwezi kwa 10 okurugebero 20 y'ukwezi kwa mwenda okustebero 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukarwa gati ebirawo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufaz t-shirts obukofira obushabwo mukere okumanyibira kukiraho tera no tumushanje mukagemwe 19 nkaga nina 29 mbaraho kansako tukwatira mu kwetungura mu byentasya Kwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezabura muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabe karunje mununga kandi niye wabano enda kugura nabakora hoje mununga ahakabe karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burungi nabwa t-shirt burungi bwo rukujwara okashanko waruga America bine neckties nebindi birungi munonga mbone bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bura crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho tera director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanje 5 mukaga 3 98 50 nari no tumushanje 8 anana mukaga 3 moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itenekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano nano in abruption signs zabo zishana. How can you tell the difference between the two while you're bleeding is common konkacha altansanchi kare yabara mnonga so wabanza babuze cyo buza wagera etkwetera chaje towards the end kazuga cy'ijimi well ati umuntu wagwanye intenda kigumanye kura umuntu wagwanye intenda gwijana no gucendera size like guthininga ushike ece cyanyuma kirya hansi amuntu ngo burya kirya rubaje rwo umuntu agwanye intenda ninga amuntu agwanye intenda so yenda kigumane kura hati umuntu agwanye intenda gustandikana guthininga nugo bamuce goba mugufu yes nugo bamugufu njema yisangu kurwo mu kubanza bwagura umuringo cyane nyuma cyona cishwekereho konga kiyagumane kora baguma ngo thininga ka distance kagumana kabakace ati kurya cereguka kumanchire guko busofu kose no uzakora uzakubaraka notandika ku bleeding okay ejo niyo shonga boncha abantu abono bakora ki ba bleeding cyakabire cyubuzo wabuza ngo umuntu akobanye na blood pressure ninge cyanyuma ucabambuka bucirekare na nogwa yine placenta previa owinyi nenda ya owe cyanyuma cyazumwanya gutarwacho obumanyisa no butana buriya twabumanya no shasha mnonga ino icyo kubanza cyabyona okujwa kukoro yes ukakuri konko kujwa okwo gumchara tukushasha takushasha munda kuri painless na bariya at around 30 weeks ninga amezi 8 gariyo ngakwisha ninga mushanje neceka ariyo breeding ariyo nekora ki neisha kongati yakora ki tiyashasha takushasha konka kuriye cyanye macharga yukuri
N'obushasha. watoti zuma natonekara n'obusasi bwingi nohura yajya ngatenda yanyita ndebyo neshasha kandi yo ni breeding hanze ataho no kimango cyanyuma cyakora cyane konkogwe ishagamane bambe neyijaje igumane breeding mpora nango umwe no bumweji nayo neije yo hash onka yejiyo netandika mpora iri ku breeding ekyamperu otakatugambire omulingo gwa kashatu nayenze kubuuza izisa na an emergency as well antipata mu hemorrhage ningo kujota it doesn't matter the cause. Yes, it's an emergency. Abuko beje nayo neyita wa breeding aho tukaci in fact ababachara kutuko bateko mwirwara oba wizera amezi umushanjo natukureka mu mpaka mwirwara mpaka 0 hikiza amezi umwenda ijen akono ko kabika twikiriza ngo garuke muka oyeho twakwikiriza ngo garuko muka ground so kujya mu ntuza gumana tukureba aho nk'ikiro cumwe urukutugambira habaho kandi tugambire byo nyine kora entegereza so genuine emergency placenta previa neyita iringa wow ndakeka mukishatu doctor tugambire ikindi cyakashatu yango cyo tukira kanya or you know orera rw'umwana ideally rushimire kuba rwandurga umwana ruzagati at the center rushimire kuzagati y'icyanyuma wende agati at the center amkon konka rwe cy'urukora no ruga ruzangaye ruzarubaju ninge cyo bakwita veramentous cord insertion ninga ruga zo mu membranes well turikuza mu cyanyuma munda konkano ruza muto mbeshaho bikwa mu kashu koko bakasanjire cyanyuma inge cyitwayita membranes so ishaha yona umwana kagumana akora James Neisha tiyaza mu cyanyuma James Neisha breeding ati ikikuteganise ikikubaho okujuboko tukukurga mu cyara ategeshaga manenerga umwana hataho niyo ntanuso this time ishaga matekurga nkahi mu mucyara umukode umuvasa previa ninga veramentous cord insertion tukurga mu mucyara ishaga manetari yo mukazi nebe y'umwana so twine test yitu etukoreba ko tap test no ija tujitu ishaga mayaheza twije tukira tumangweje ishaga manerga nkahi nergo umwana tekurga mu cyara nergo umwana hazeje hateje neyito umwana mudacika umwana yanaje obviously so ishaga mayone yushimye ko noreba at any moment watakasiganga umuka icyo nacyo necyukureta it doesn't matter what so inshongera kureta ko orera rwazo umwanya gutarugwa tukujumanya inshonga ziringezo just omdachikanje tuhareba ngo umuntu yaine placenta abruption nubasa kuma chance yo kusendeka kuri gerero kuwareba kandi hatogwa ine previa year toto twareba mutarasindike taine mwanya year pasho nabasa kusendeka kuri gerero how much when hatogwa ine mwana arikujwa we numwisha mukorreje umwana uguruko banajwa nacho twahukana honko akwa twija tukashanga buzuma umwana wa karibu no mucyaro wabire arazireho amagufa gayo redegard wide azarya 9 cm 80 ayinebesha orga no mangu naza kuzara mu dakika 10-15 konki wo waza kutwaresha hayona nga nobi to kumuhezeje chance kuba mwana yagumana ajishaga millionaire gayo uzumaze mu dakika 30 gumwana naba yafasilete. One last question ecyamhero omwana waja akale watjangu decisions ziba made clinically so hato umuntu ari n'umwana arikujwa ningashi ejenshonge hamhero wo manyiso bweno baburubu yishaka kwetura well ishaga make kwisha inagama ntureba clinically n'ecyanyuma separate yes konkanka previa yijatine busasi ijatine busasi shaga mayije immediately
twakustabilizinga gye dukora scan tuteka mu ka TV amba noba nogire ba screen kandi uri ha radio tere 07 10 69 9 ninga 07 44 16 95 95 obuze mushaje ikibazo cyawe ubundi kirakwishikireho ninga inaho wakirebere ninga ine cyo kwenda kwetegereza kurenga habyo mushaho yatugambira oteresimu ubuze kandi kora teresimu rebeke ngo wirra hari na TV yawe. Yes, hello. Dokas nakwakira. Cyo kuretera mu kazi ubwiro bwo kuzara. Yareteshaga amagumane yeruka umwana atakamureze cyo kibashyikiye. Wow, Dokas umshawon byagumena twegesa konka naza kurabiramu omusamari. Webare Dokas ekibuzo cyawe. Dokas ekibuzo cyabuza nicyo mshawaro natugambira ebintu bikuretera wajwa kandi wahikiromeza ashatu gahamheru. Ebintu by'omushaho aho natwegesa kandi utakargo naza kukora summary yaho naho. Yes, hello. Twasa kwakira abantu nkababiri really. Yes, hello. Yes, hello. Yes, sebo twakwakira. Nogama na Kenneth Mahanga ndakunya ruziringiro. Yes, Kenneth. Sinagera kungaho cyane n'ubwenda. Ni umwana ari myaka ikomeye. Azakazumutse. Yaremera mu nda yakumara n'ubwo atakufungira kumara bwire kwingana cyo. Kamamu Wanzi? Akana ngomeze nkasha. Umeze nkasha atakurugama. Atakurugama. Okay. Wabare Kenneth omushaho naza kugaruka mu kibazo. Yes. Otargaho. Katwakireyo umwe idakika zetu za agenda, just one person. Yes, hello. 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 Yes, sebo. Mwasibamuta. Twasibaje sebo asibota. Nogamba na jawabu wakakoa muri Rwanda. Yes, jawabu twakwakira. Nyowe mbate abo bwo abo kugire nyangana na bigabizo. Wow. Ko kuna nyanga ko nguruza bo. Abo kanango umukazi ushaka yaje kwigana kwa kagana n'umwana ubusango cyane abo ko bwo kwafata n'umwana ndetse kanango umwana ubirwa yija ya amanga kwa ubuzire kurabura umushagamu webare jawabu ekibuzo cyawe webare sebo okugoma ha TV kandi mwena mutarugaho aho bukomishaho nazagarukamu. Yes, jawabu nabuza ishagama yo muzire jo hine koko kwatagana n'umwane kameretero buruire. Yes, reka twakira abo bonka tereze Dr. Time. Yes. Buza mwishure y'imyaka 12 akasoma metre ameza ashatu kujwa kweta menorrhagia icyo tikiri nomo cyamaze cyabyona ubwo mwana y'imyaka 12 nimba myinshi no guyabire ryo nekora ki netandaka mpako he myaka 2 kwikari yeshatu stabilizing abo kuba emichute kutegekwa nyinenda yonka tekutegekwa mahurgonka netegekwa na n'ubwongo atejo HPO axis ningiba kweta hypothalamo ovarian axis amizi na gargombgongo gazomushagama onshagama gategeka amahuri amizi gargamu gategeka nyenda so ibi bintu kuba stable ibyo process umwana yatangire umwe nabasa gusama amisinge biro amisinge amezi nkashatu ogwa amisinge amezi nkamukaga ningaze mu irregular konka kakwemya ameza abiri ameza asore imyaka 2-3 stabilizing ibyo bikwarije ndako meberga kunkari hinzine shongeze kuretera umuntu yazo mu mico y'imirundi minje cyo yita menorrhagia nabasa kuba rire infection EPID nkana kigambireho ibintu byo muretera yaje munonga ingaba yine bizimba byo muri nyinenda konko of course ati ngo mwana muto bizimba byo minenda myaka 12 think I expecting akwa sine shongeze inkezo aho mushisho guma muhita jawabu
narga kako mushijogo yahuza yagira ngo ishagama y'umuntu shagama y'umucyara tekajwangana na umwani kamurwaza umwana wanje shagame je tekajwangana na mwana we kuba umwana naba abicere ari umugishaho cye yokwe kugira ngo nyinenda no guye kubaruka uzumazuma umwana naba ari protected membranes nzibazorho kugira ngo icyanyuma no guca separating kikargayo taraha kujwangana naje na umwana wow so mnyano wanje jo abukana mukuru wanje naine kibuzo cyamuhera tukwendera program waguma nogamba umuntu ayina amazara atano nuko yongerayo so nanyenda kubuza umuntu yaguma nazara yasimira minja kuzara, does it affect one's health? Yabari munonga okuzara emirundi mingi ekyo kumanza kyabyona wagamba one's health okokwayo obviously okuba nozara atano nokweyongerayo nyine ekyo kubanza kyabyona ni kwamanyi ichaka kugira ngo nobori ya risk kugira ngo next time wakuzara ibyo nyine ndatera contracting ejo noza kunobasa kujwa munonga cyumujana ntu wazira amazara atano nokweyongerayo zara hirwara konka nabwo hari cyo barkweta organ prolapse pelvic organ prolapse kugira ngo arabo kushanga nyine ndaneshohora bakaheza kuzara konko buya bwo ngo bakazara munonga barko kutarukushemezwa unga bakazara munonga kusinduka zakushanga muherwa abiyo nyine ndayija yashohora myaka 5 nkaga nshanju ndayatankanishora so biyasoro kuzara munonga kuzara munonga ni effect abo ko noshanga nabo abo kugira pressure yamani abo nabazire munonga abo ko nyine nda kubaruka abo nabazire munonga abo kuja munonga abo nabazire munonga so mazima kutaharutezo bibindi binje bikubaho bikuretwa kwenda umuntu rwazira abana bazana ko yongerayo abo ari ya risk so nco ndukube hanangereza kware bakashaga makija zahirwa batakasigara ngo kagira ngo neke kare nagamba meza ashataga muhera niwe ino kwezi kumwe meza yakobecho aho nchoreka ngwenda yawe ryo ni yaza kurugam niwe zankai yirwara wow babara umushaho kutogisaje kandi tukakwesa jo bwire bwitu tukagamba habintu ebyona kuko nabanisha bango 10 namba wa Yesu ubundi kwakubaho ananda kubuza tafuna chance namba Yesu muzuru mushaho 8 wow webare umushaho wit Dr. Arnold Amanya kandi niyo webare gumira ha program ibori ha TV kandi uhurikize radio twasima mnonga abo kunda program meji amagara no kubaje kandi gumara mutwekitaho burishaisha zeciro Elizo umushaho yatwegesaje eshkwasa kuretera wajwa kandi wakiro meza 3 bwa mheru yatugamba ngo mwe ecanyuma cyabanje basakurgayo ninga kizo mwanya gutargu ninga oshange orera rumwana rwagira umwanya gutargwe rwabandwe gita hacanye so ebyo byatogesa kwa kwandwa atwegitaho iwe nakweberezamu niwe noza kugenda neco koka mwebare mnongo guma no mukunda program eji mutwiceze tubasibura ha mukama wita baturindire katurebane nyencha kare shaisha tusechera Revival TV amagaro mbwijwire Umurebi wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas eji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuretera program zeitu n'abaheriza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live ha TV rero naza kuba nakubuze buzo
tukwatire na programu zaitu nangwa n'abahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehanga urebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukura tera social media zaitu rero garukime bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi. Singurana Amity. Oh yes, this Christmas, Amity, the leading real estate dealers in Imbara City, in partnership with Simba Automotives, are giving you a chance to win yourself a titled plot of land, brand new motorcycle, and a fully paid trip for 2 to Dubai. Oh yes! Buy a plot of land or pay your outstanding balance and enter the draw. Everyone can participate. To enter the draw, pay 5,000 shillings using Airtel Money. Dial star 185 star 9 star 43 74780 hash or use MTN Mobile Money. Dial star 165 star 3 star 73 3758 hash and automatically enter the draw. The more you pay, the higher your chances of winning. Winners will be contacted on 0200 902898. Participation is open to only persons aged 18 years and above. Singurana Amity promotion is Amity giving back to our customers. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda. Obo turukuzaguza amazaro ga Mukama w'Yesu Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe Banira Accessories tukutengera kubera abamuje omusinguzi kandi n'amagara marungi twongera kurabara ombirebi nabwo abashuma n'abambuzi nibabyeje unisa kutware byawe